The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marina News FM Management and staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala ang problema o sa magiluang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7 Sisig na. Okay ka lang to? Okay lang, gid. Tikalon ka, gid. Hello! Hello, Philippines. Hello, world. Hello, barangay. Hello, mga sityo. Hello, mga banag-banag. Hello, mga kwadya. Basta hello. Basta hello. Buhi pa ng hello. Og, siyempre, may buntag. Buenos dias. Assalamualaikum, kanyugatan. Enjoy lang. And, siyempre, Wednesday karon. Disyembre 18, 2024. Wow, ano siya correct. Ano ba? Oh, ano, no? Disyembre 18, 22. Basta man na to siya. Siyempre, good morning and God bless. Smile lang, Jod. Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. So, pagkalindot, no? Wow! Ikatulong adlaw sa simbang gabi, Misa Di Gallo. No, inaatpatain nyo ang inyong mga wish, no? Siyempre, magkasundo tayong lahat, di ba? Mawala yung mga alitan sa pamilya, di ba? So, dapat mamayani, mamayani sana ang pagpatawad. Punitin ang sado lang! Sige, pangsado na lang. Nagsado na lang. Ginawa at pangta nga, diba, mamayani sana ang pagpapatawad at pagmamahal. Wow! Kung gana sige na buhay, asang sundang bi, kaya ito manong bigli, sige na buhay, happy lang joke ko, siyempre, sa tinod na siya, sa may mga alitan nga pamilya, di ba naman dyan na, uy na kaya, di ba? Wala dyan na, Sa mga nagplastikan, sa mga, di ba? Nag-urukan, yung napatamag ko, di ba? Sige na buhi, Okay na ba mo? Walay mga problema, ha? Ingat-ingat lang, bantay-bantay lang jud mo, di ba, Inaot pa ta mga gwapat di ba, Naiuban mag-away, di ba, nag-alitan tungod sa yuta, sa mga kabdangan. Sa Ginoo ko, aton anang, kanon, di ba? Aton anang wadon, kanang atong kasilag sa itong pagbati, di ba, pero kay akong kasilag, di mawala, kay bati ka batasan sa kung saon, di ba, Kuya Rigano? Siyempre, good morning, mayong buntag. Zamboanga City, Zamboanga Peninsula, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Wow, happy lang jud ko rin. So ako mga i-reply lang sa among just like lang sa among FB page ang 106.7 Marino News FM. Check corrected by. Og syempre ang among YouTube channel siyempre, Marino News FM. Siyempre, para mas-shoutout ninyo, di ba? Ikalimot sa among text line. Ibutang na sa inyong phone book ang 0975-0723036. Wow! Very much! Siyempre, di ba? 6 days na lang! What? 6 days na lang! Pasko na! Di ba?
Ingon si Eugene Manangkel Reponte, magpatawaran na daw mo. Uy. Wala ka po, Eugene, wala. Grabe yung galing mo ba? Okay, pangit ang gapo ng batasan. Grabe yung galing mo ba? Salbayas kayo, Eugene. Bantay-bantay yung kanya daw. Siyempre, good morning at ang mga suki, no? Di ba? O, correct ko mga atong mga suki, no? Mga karinderya, atong mga drivers, mga lola, mga biyudog, mga biyuda, mga ate, kuya, o, di ba? Mga marites, o, di ba? Happy morning, kalatong tanan, o, nagkaon naman mo. Budlot kag simod kasi ilang chismis, o. Very much! Maila ni mong babae nga chismosa kay kanang baga kay kuan. Hoy, joke lang. hurt me a lot. Oh my God, joke lang. Istorya lang to. Gara ko muna sa di ba kinabuhi. Kabuang lang jud ko. Mo gani. Joke lang tao, maluoy mo, di ba? Siyempre, good morning. Good morning. Maingat na sa itong mga karinderya, sa mga fast food. Happy morning. Siyempre, good morning, Mr. Regan Sitoy. Good morning, happy morning. Happy morning atong tanan, no? Mr. Regan Sitoy, atong head sa Student Mission and Scholarship Office. Good morning. O iyang assistant si Robani Cago. O si Absa, good morning. Dr. David Absal, good morning. Ma'am Peng Villafranca, good morning. Siyempre, ang atong Director sa Public Information and Communication Office. Oh, good morning. O siyempre, yung sila si Wilson Benetes. Good morning. Yung asawa si Jacqueline Benetes. Wow. Always na siyang gadulog ni Jacqueline o si Wilson. Pag medyo kadlaw na, mutawag na si Wilson. O, Jacqueline, asa nagka? Siyempre, good morning, Ma'am Phil. Sagot itong kasi good morning. Joy na. Joy, pansit niya abot ni Ma'am Phil. Siyempre, good morning, Ma'am Buntag. Ma'am, Dr. Sir Lariaga. Good morning, Ma'am. Atong Vice President for Academic Affairs. Siyempre, Sir George Lariaga. Ma'am Marit Apit, good morning. Ang din sa College of Maritime Education. Wow, Captain Lorente, good morning. Sir Kaloyloy, good morning. Sir Salon, happy morning. Lagi ingat-ingat lang. Sir Jesus Mina, Ivan Jude Martes, Dr. Casalin Chong, Sir Bingel, happy morning. Ma'am Chica Bell, good morning. From the college. Wow, siyempre, ang atong din sa college. Unsa? Ang? Di ay, wow, si Sir Paraiso, di ba? Mara po ni Paraiso nga may magdaot sa atong nature. Uy, joke lang, sir. Kabuang na joke lang. Correct ko, di ba? Oo. Nakabutan akong amigo na na siya. Siyempre, good morning, Dr. Arman Lee. Advance Merry Christmas. Ang Dean sa College of Education and Liberal Arts. Good morning. Labi na itong ako makoyog. Wow, happy morning. Good morning. Ma'am Bilarmino, Ma'am Fernan, Ma'am Toribio. Wow. Happy morning. Lagjod, ingat-ingat lang. Siyempre, good morning, Dr. Albertito. Good morning ang Dean sa College of Fisheries and Marine Sciences. Siyempre, yung faculty and staff. Yung sekta si Eddie Nancheta. Good morning. Siyempre, Dr. Alma Prida Labos. Good morning ang atong Dean sa College of Management and Technology and the faculty and staff. Wow. Dr. Malisyok. Wow. Good morning, Dr. Tagapasyo. Good morning. Happy morning. Kanaton ka ingat-ingat lang. Siyempre, to all the teaching and non-teaching personnel o siyempre sa mga pinilagang estudyante, happy morning ka na ito talawa pagkanindo to kayo. So, wow, ko. Napo diri Sir Lando. Sa sobra na ko kamaayo, Sir Lando. Hastang manaygon sa amo, Sir Lando, ako jong gipasaylo. Wow! Sana kunin ka na ni Lord. Uy, sana Wow, bungga man ka. Kana jud. Na ang pagpasaylo.
Pero pilion pa di mo pilion sad nimo kinsa tumatawo nga imong pasayloon. What? Oh, correct. Sigurado ba kayo? Correct. Ano sa Sigurado yun. Imo jud na kung ano kung kinsa imong pasayloon kay na, kung pasayloon nimo da marag ka po'y buhaton. Ay Ginoo ko mabuang ko bayot tida Dili na. Sorry nga. Lagi. Gino dyan di bantay lang jud ka. Di ba? Tinuod yun na, dili ta magkuang-kuan. Pilion sa nato para kuan, di ba Corregano? Pantay ka tol. Labi na ka ng muhatag o kuan, di ba? Nya. Before ninyo pasayloon, mukanta sa mo niya Sana'y kunin ka na ni Lord, masagasaan ng motor, matukap ka sana ng kubra at asong luka-luka, at sa iyong paglalakbay, sana'y tamaan ng kidlat, kung pwede lang sana ay kunin ka na ni Lord. Meron ka 10,000! Oh my God, nanyan na kinaw na mabuang. Hello, good morning, Bernard Francisco Takula. Hello, Takula, good morning. Centurion, Mara, hello, good morning. Happy morning, Lando Bisaya. Uli na diri kay mga Tintas Elementary alumni. Dili pwede. Dili pwede. Kay dagan kong booking. O siyempre si Lloyd Pimentel. Happy morning. O si John Tahil. Wow, happy morning. Kanatong talangat lang. O siyempre ni Yang Ventura di Cano Cotan. Happy morning, Jod. Kanatong tanan. Happy. Wow. Di sa atong mga suki. Adelina Molina. Happy morning. Wow, ginawa ko mabuang ko bayot. Nagkanjutaan siyempre, good morning, may buntag. May buntag ito mga suki. Wow, good morning. Wow, good morning si Sir, Mr. Roderick. Good morning, sir. Ang atong OIC College President, good morning. Siyempre, ang atong Vice President for Student Affairs and Services. Siyempre, sa XYG Food Hub, happy morning ka natong tanan diya sa Purok 2 sa Sambod. Wow, Auntie Annabel Pipanco, Uncle Edwin Pipanco, good morning. O siyempre, Sir Mayo, JM Engine Andalacan diya sa La Milagrosa Subdivision diya sa Sambod. Happy morning. Mami Lisa Lapina, happy morning. O, diba? Wow, ginaw ko mabuang ko bayot na sa siyempre, good morning masuki sa Isabela City in Lamitan City. Happy morning, diya sa Singhay, diya sa Wow, diya sa Olotanga, sa Ipil. Wow, good morning. Good morning. Colonel Aranyas, happy morning. Ingat-ingat lang. Wow, dolo. Siyempre, diya sa Westmincom Hospital, happy morning. Siyempre, good morning. Nasa MMB, diba? Sir Manny Virar, Mama Maris Virar, happy morning. Diya sa AAJ Construction. Happy salamat yung kayo. Thank you. Thank you, Jod Gabi, sir. Hubog ang bayot. Nasa kinabuhi, happy-happy ni Jod ko. Hello, good morning. Yun si Alan Dutch, diba? Siyempre, shout out, sir. Sir lang sa mga Pimentel's family. And Osami City. Wow, good morning. Si Pilar Ligados Flores, hello, Miss Pilar. Real Bihar, diya sa Dapon Village Home sa subdivision. Sorry ko, happy morning. Ate Bit Pyron family sa Ayala. Wow, good morning. Siyempre, diya sa Mami Telisitoy. Si Andy Siasien, diya mga Silis family sa Baray Kawit. Happy morning ka natong tanan. Wow. Hello, ingo sinong Monday po itong malabag. Merry Christmas, Sir Lando Bisaya. God bless you more. Dito, tanawa. Akong brother-in-law. Ibig sa kong dublado, Bisaya na lang dyan. Kaya Bisaya magod sa kong Facebook ko. Dublado ko ha. Dili ko duble dyan. Diba? So karong adlawa. May magbabayad. May magbabayad ng utang sa'yo today. Claim it.
Uy, sana all. Siyempre, kung may buntag. O, di ba, may buntag. Sa akong pinalangga, buutan, o advance Merry Christmas na lang. O, di ba? Happy morning lang, Jodia, sa ZNG. Tell me, my cats, happy morning. Check connected by Sir Paul and Ma'am. Sina Carlson, good morning. Kaya malibog Chico sa mundo, John Malin, Edison Bibuchino, wow, si Egypt, wow. At Inolpa, Kalongan, Master Cutter, wow. That's the GNG, tuloy by Castro. Happy morning, John Okonik. Oh, syempre, good morning, that's si Crazy. Oh, wow, happy morning lang, Jodo. Oh, naiuban dia. Katawa lang. O, di ba? Sana, mao na pinakanindot, no? Kanang katawa lang dyan ta. Ngamin sa wala tayo, di ba? O, di ba? O, kanang na mga tao da, katawa lang. Pero ang tinuod, walay kwarta sa Pasko, ha? Wala gadyoy nang umusta na ho, di ba ho? Wala gadyoy nang umusta na ho di sa akong Facebook ay, di ba? Hello, ingon si Ombra Asiri diyan sa Hulo-Sulo. Good morning. Jenna Marwan, ay, maayo untag matinood na ay mo bayan na ko saya. Oh, butangi yung claim it, o di ba? Mao John na, katawa lang John ba, Maugay na akong gingon nga mo. Bahala gamay lang ang sweldo, basta dako og utang. Di ba? Nanapo ko'y nakitaan kanina, di ba? Di ba? What? Nanapo ko'y nakatagay na, nagsindig kandila, Piyong sa mata. Siyempre, good luck. Good luck sa ako mga batchmates sa elementary kay alumni homecoming nila karon. Karon ba to gapon unsa, di ba no? Hinaut pa nga blooming kay mo ron na blooming. Blooming kay mo ron. Unya ginukombro na mong abat. Ginawa mo mabuhat ko ba yun? Siyempre, good morning, may buntag dyan sa Prince Lechon Fast Food. Happy morning. Ingat-ingat lang. Correct. Happy morning lang, Joe. Correct, Ate Faith, si Fatima, si Rinrit, si Henry, si Eileen, si Marvin, o si Master Chopper. Wow, Ronel. Happy morning na Joe sa Prince Lechon Fast Food. Sa 21 pa di ay. Sa 21 pa di ay. Wow, si James Tano. Hello, Tano, mga Tanong Nunez. Yes, Mampang, happy morning. Ug mga Tolyog Ilombaring family, happy morning. Auntie Mercy Ilombaring. Tayo Ignacio, happy morning kan natong kanan, di ba? Sir Lan, maurag yapon. Sir Lan, maurag yapon na shout out. James Tano Nunez. Ug ang mga Tanong Nunez. Yes, Mampang, di ba? Uy, naday ko sa Mampang karong Friday. Di ba? Ang hardworking, nagluya na, ang hardworking, bata lang dyan sa bihan, gara po kahana dyan. Agoroy. Siyempre, good morning, dahil sa Barangay Balono, na ito mga suki, di ba? Labi na sa PSP Gulayan, happy morning ka na itong tanan, di ba? Labi na si Carl Moleon, Kuya Roel Moleon in your family, happy Merry Christmas. Mga with honors naman na yung anak, no? Di ba? Siyempre, Silimboy at Titing Kaisan, lang mapuyog diya sa Pitgulay. Sa mga Tarusa family, Earl Dominic Tarusa, Mapa, good morning.
Oy, na ako sa lamitan karong 28. Ano siya? Correct, ano siya? Diba? Pero secret, kung asa ko, mga pa lang mo, igara po muna. Hello, Shelo Napalarelos. Shout out, sir, from Melbourne, Australia. Wow! Oh. Melbourne? Oh, so ito anak, tag 10,000, 3,000, Melbourne man. 10,000, Melbourne. So, ang mga taon to, Laos na no, kay, Melbourne, Australia. Wala, joke lang ha. Oh, ako nang kababayan, to na sa Australia, 1 minute tayo, no? Oh. So, sa atong mga TFC subscribers, salamat so kayo ha. Oh. Sa always nga dili mo maminaw kadi mi kakuha ni. Joke lang. Mabuag ko bayot ana sa oh. Murag giinit ko kadto sa ha kayo. Murag giinit kay ko lami kayo. Lami kayo ang gipadala ni Mami Arjen Fajardo. Salamat sa ko sa matcha. Sa Skybox Coffee. Salamat kayo Mami Arjen. Maayo pa ni si Mami Arjen. Oh. Maayo pa ni si Mami Arjen. Sa gilita, mga tag jud. Di ba? Oh? Ya, mang luod ayon o katong patilaw ng ubang tao. Diyan sa Skybox Coffee. Oh, salamat kay Mami Arjen Fajardo. Dapat imong yata na ko duha ka buhok kay para yata na ko suwan ba chef do dato. Oh, di ba na sa hello, siyempre diyan sa Anti-Chandable Fajardo, BGGMP diyan sa Saras Batchoy. Oh, magkatabi lang na sila, magkatabi. Oh. Wow. Oh, siyempre, good morning, may butag. Sir, Dalix Menyosa diyan sa Ilocos Zapatos ko yung mga boys. Happy morning lang. Siyempre, good morning, may buntag. Grabe, Mother Zah, good morning. Kumalig Roxana, Tiban na ko, Darwin Tumanda, Mr. Torres, Jory Balome, Sebastian, John Jula, Real Villar. Wow, si Vincent Joy, happy morning na. Mami dapat, may apaw, Makoy, and Madi Maria Chong, happy morning ka. Mami Umar, General Family, Mami Alian, happy morning ka. Mother Gloria Trey, good morning. Diyan sa compound, happy morning lang. Alikisay, kaya kamarap nyo na Jack, di ba? Wow, good morning. Shout out, sir, kay L.A. Marie, sir. O, di ba? Kay wala pa kamata. Ngayon si Rainy Palcatan. Pagsawan. O, di ba? O, di ba? O. Napo di rin nag-text na po na ako. O. Lisora. Sir Lando. Lisora ning amaw-amaw tao'y nga pagkatao. Kay walay mo to o kung mag-uol ta. Ay, feeling good. Oh, di ba na to? Oh, inoodyo na, di ba? Oh, naman muna pinagalit ba sa Pasko na gani atong relasyon ba, di ba? Ano siya? Oh, dapat give and take, oh, di ba? Ano siya? Oh, nadili oh. Give ni mo sa imong sweldo, take care na lang ining trabaho ni mong balik. Way batasan ni ay mo na. Mao din ang give and take, no? So ang bana muhatag og sweldo sa iyang asawa. O di ba? Unya ang pag-take ana, so ang asawa mayon po, okay, take care ha. Pagbalik na tong trabaho sa imong bana, way batay. Iuli na siyang nanay dong oy. Gara pa rin magkasan na. Very much! Hello, good morning, Nicole Doblado. Wow, good morning sa tanan. Merry Christmas and Happy New Year in advance. Oh, ingon na akong igsoon diya sa Sugotern Lady. Happy morning lang. Labi na sa kong Janet Salakaday, Janet Kabihen Padisyon, si
Jay Padisyo, si Joel, masulad ka na, happy morning lang. O siyempre, ako mga Igsonda, si Nimpa, Dubladison, Jolison, wow. Ako mga apo, pamangkon, PG, Kenneth, Julian, Abby, Jane. O si PJ, happy. Wow, si Jinso, Dumalarat morning. Wow, Lizelle Sancho, wow, Dilong Oil, Malinobia. Happy morning! Ako mga silingan, ako mga batchmates sa high school o elementary. Happy morning! Kaya enjoy sa inyong lugar. Na diri dahil nangita diri. Bisag December, kaya magdagan ni sa kwarta, Sir Lando, nangita ko, yuta. Yuta nga gibaligya daw. Nangita sa yuta katong ibaligya daw. Sigurado ba kayo? Looking for yuta nga baligya, Sir Lando. Kanang giawayan sa inyong pamilya para thrilling. Yatot na no, iyang paliton ba, sige awayan, ginugo, apil jung ka. Maapil jung ka stigbas. Mabuang ko yun. Di ba no, sa kapiya po nito. Aroy, mabuang ko. Hello, good morning, my bundag. Atong mga kwala sa Santa Catalina. Wow, Rapid Guanson. Wow, happy morning lala sa Lostre. Wala pa itong sugay na sa Taglina, katong tindag popcorn, sa Tontalong, katong tag-diver, sa Divisoria, katong si Mador. Happy morning! Diba? Wow! Anilig Gakang, Ryan Gakang, Diyos Gakang, diya sa Sarikosoya, mga silingan. Happy morning, dadyo ka na itong tanan, Sir Eric Valnueva, Ma'am Norma, happy morning. Yung anak, Irma Flor, Sir Dick, o si Cristel. Irma Flor, Isidro, nila si happy morning ka na itong tanan. Wow! Bet Parilla, Bisang, kumaring Chang da, hi! Happy morning, Sir Ito Nasaga, Shervin, Mimi, Gabi, happy morning ka natin ka naningat lang, Napo diri, pariyara ko ni mo, sir. Pariyara ko ni mo, sir. Naay trabaho, pero walay kwarta. Wow, si Ephraim Roldan. Shout out, Sir Lando, watching from Cebu. Oh, wow. Cebuco? Sibugay o Cebu City? Di ba na? Si Ephraim ta sa Cebu City, di ba? Si Ephraim Roldan, taga Cebuco. Di ba? Ito sa kanon sa Cebu City. Di ba? Damoli siya magbiya Sibugay. Di ba sa Cebu? Sibugay. Cebuco. At ito sa Cebuco ni Mari mo, muli ni sa wow, korek ko. Hi, happy. Ada na yung si Kunong Mandi. Batiin mo daw, kapatid mo. Happy wedding anniversary sa akong igsoon ng akong brother-in-law, si Nimpa Dobdarson, o si Junior Dison. Happy anniversary! Subo na, siyempre, sa pinag-aam lang duha, di ba, ingon si Ephraim Roldan, si Awa, tunin mo, sir. Pero gimingaw ka na ako, no? Oy, manaygon ta. Oy, garapon mo, ha? Manaygon ta, rini, Itry na ko, manaygon ta. Pasko ba yaron? Correct, maglipay og maghinatagay, magminathalay, kalimtan ang away, kay niabot na ang tanang kasadya. Hinaot ning Pasko kitang tanan malipayo, iguwang ubatan-on mapakiyumon, sa matag panibalay may handang ginagmay, sa mga aduna kan may litson o
lang intawon. Oh yes. Maligayang Pasko sa tanan. Oh, wow, correct. Oh. Ninong ug ninang regalo iandam sa makinugos nga naghinam-hinam pizza 25 maoy pagkatawo sa atong Ginoo busa masalamatan ta. Si Jesus ang manunubos kay wala napasag di luyo sa kalisod. Hey, hinaot ilang hatagan ug dugang katuigan kita mag-uban atong iampo sa adlaw sa Pasko na ang pamilya manaot kompleto atong sa ulugon ug atong sugaton ang Pasko ni abot na gyud dugay nag-aginod. Hey, tiguang ug batan-on mapakiyumon sa matag panimalay may handang ginagmay. Hey, sa mga adunakan may litson ug hamon samtang sa mga pobre biko lang intawon. 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 Tanawa na sa kaluoy. Kaluoy. Kaluoy ito mga pobre no. Nadyaw di ba na kinabuhi no. Nadyaw korek oh. Managda mag-ampo lang jud ta. O di ba basta minayo lang jud ta oh. Og ayaw mo kagol mga pobre. Lalaban tayo! Ay dako kay budget ang akap ug tupad na sa. Joke lang. Hello, I si Girl Hello. Shout out sir. Hello Ma'am Girlie. O diya sa Hunter's Bar, diya sa Ipil. O di ba oh. Diya ko tong Sabado. Oh, diya ko tong Sabado. O di ba? Hello sir. Oh, shout out Teresa. St. Mateo. St. Matthew section. Grade 10 ICAS Tituan. Wow! O, di ba? Wow! Punitin ang cedula! Happy morning! Ngayon si Albert Delgado Lampas. O, di ba? Oh, happy. O, diya. Di ako, Ma'am Girlie. Sabado, sa IP. Oh, sa mga mason. Oh. What? Christmas party sa mason, di ba? Oh. Yo, di ba? Nasa, oh. Wow, gano'n ko. Happy-happy lang. Nasa, oh. Anang kinabuhi. Oh, syempre. Wala tayong kalimtan, no? Ay, bala, eh. Bala nagmansok. Ay, hearing? Ano siya, oh. Syempre, good morning, may muntag. O, diya sa nagbitay nga radyo sa Infinity Salon and Barbershop. O, meron ka 10,000! Oh, yun yan. Oh, paling happy morning lang no, sa Infinity Salon Barbershop. Si John, wow, si Teddy Jimar, Uncle Modi, Uncle Richie, si Dreamboy, si Angel Milano. Happy morning na sa Limtown, ha? O, di ba? Happy morning lang, Joe Corico. Wow, kaya ako sa Wednesday karon. So, ganda man dyan Uncle Robin, no? Pakpak ko ng ganun. Happy lang, Jod. Ganda man dyan Uncle Robin. O, mga musikang pamasko, Bisaya, English, Tagalog, nga makapanindot sa atong adlaw karon. Nga dili ta mapuno sa problema, kung dili mawagtang ang inyong problema, kalaay, o kapungot, kalagot sa inyong mga kuandya. O, di ba, o? Oh, wala ko nag-PM ni mo kay, baka busy ka. Correct. Hala ko na ba ito ng ilambay, Bonay, I love you, pakpak ka naman, syagit na akong mga anak, Shy Bright ko, George, IC and Tantan, Regine.
Ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Oh wow, pagkanindot, diba? Hello, good morning, my butag. Nadiri. Hoy, Sir Lando. Sir Lando, dili. Wala, gasimba ko, Sir Lando. Tungod, dili. Gasimba ko, dili tungod maayo ko nga pagkatao, Sir Lando. Diba, Gasimba ko, Sir Lando, tungod maayo kayong Ginoo nako bisag makasasala ko. Diba? Tinuod yun na, Ala, simba na. Kujawan, napiapi lang, diba? Usay, no? Usay po, no, kanang, usay po, no, kanang mga tao daw, no? Lami kayo ibutang. Lami kayo, nindot. Ayun ang lami, kay pagkaon na. Nindot kayo, kaning naboy ubang mga tao, no? Nindot kayo ibutang sa taas sa Christmas tree. Diba? Ako gani, minsan gusto kitang ilagay sa taas ng Christmas tree. Masyado kasing pastar sa office. Pasikat ka kasi, di ba? May pa, nasa kulay ko. Tinuod, no? Ibutan lang ka na, karigan kasi mga pasikat, ibutan na sa taas sa Christmas tree, para kujawan ng api-api lang, di ba, basta ako, Sir Lando, isa lang talagang alam kong handa ngayong Pasko, di ba? Di ba? Isa lang talaga, di ba? Isa lang talaga ang alam kong handa ngayong Pasko, Sir Lando. Ihanda ko ang wallet ko, Sir Lando, kay walay kwarta. Boom! Napo diri. Ginoo ko. Akong naong murag medyas, di ba? Mukha pa akong medyas, di ba? Lagi kasi akong nawala ng kaparis. Mirisi, nasa kinabuhi mo dyan, tirik ka taga kandila ron, bantay ka ron, sawa ka ito. Ayoko! Dalagi, nasa, So, Wednesday ka ron, yan lang ito, kapalara ka ron, lawang ipaabot sa itong asuting paminaw. Di may bawaan dyan, unsay inyong gano'n daw. Ang ginatong, Panorin mo ba matiyag? Basta lang, ingat-ingat lang, John. Di ka mabuang ko bayot na siya, di ba, dahil ang Pasko ay sumapit, tayo magsiawit at magandang himig. Dahil sa Diyos ang pag-ibig, di ba, Ginoo ko mabuang ko bayot na siya, May 3 hari nagsidalaw. Ay, kantahon na lang yan. Ang Pasko ay sumapit. Di ba, wow. Yabag ang banda. Aris. Hoy, karon sa ayo ka don't be too concerned. Don't be concerned with obtaining more, Aris, So, dapat focus ka. Mag-focus lang ka, focus. Focus on what you already have. Di ba, Kung ay naani mo sa diha na ka mag-focus, ay nagpalabot, So, maning work with whatever seems right to you. Para wala problema. Sa imong gumagkaroon, Aris, no? Kaya na yung mga iniriya ka ron, Aris, provides ka ron excellent opportunity ka ron to spread your wings and explore new interests ka ron that inspires you. Wow! So, ikaw, Aris, kung if you are in a committed relationship ka ron, there could breath fresh life. And to provide you, so okay ka dyan imong gugma ka ron, Aris, ginawa ko. Siyempre sa imong character ba na karon, you feel him karon in from all sides karon. Okay, you have your back to the wall karon, Aris. So right now, wala ka sa left kay right now man, di ba? So right now, Aris, your greatest strategy is to relax and focus on yourself.
before taking your next step lang para walay problema. Para sa imong lawas imong karon aris, you thrive on a well-kept secret karon aris ha. This is not something to be embarrassed about. Ha? So na yung mga secret plans karon or pacts you form with yourself nga mao na estratehiya karon to challenge yourself with shielding yourself from public criticism. O, di ba? So, kung if you believe ang health or stress nimo levels are approaching dangerous levels karon, consult a physician and insult your doctor. para sa imong pinasal ka ng Aris. So karon alam mo so na kay impact karon impact sa imong financial situation karon. So it is now the time to reconsider how you make or use your money. O, di ba? O, ganahan ba kag trabaho? Do you like job? Or you want more meaningful work that resonates with you? Oo. Resonates? Kanang di ka magtrabaho, sila rason ba? Resonate. Bitaw. Karong adlaw ka na wala. So today is an opportunity for you to discover a new technique to make ideal jobs. Oh, di ba? Wow, bungga man ka. Wala, di ba? Uy, Taurus! Oh. Uy, Taurus! Bakit ka nagdalang maraming ilaw? Joke lang. Nagdala si Taurus og maraming ilaw, posporo, og foil. Wow, social! Posporo og foil man jud og siyempre, o di ba? 5 ka kilong pork chop pinagsundas na. Hoy Taurus! Hoy Taurus, it is a fantastic day ni mo karong Taurus. So the more expansive your emotions karon, the more affluent you will be. So ayon no juga ka hadlok, don't be afraid of new experiences. Di ba ba? Ayan lang jud ha. Sa imong gugma karon, karong adlaw is an ideal for all types of social gatherings karong adlaw Taurus. So including any date you may have planned for tonight. So with the current astral karon enerhiya karon, you will most likely begin by learning about each other's intellectual ideas, preferences, and points of view. Before moving on to other topics, bungga. So okay lang, may problema. Sa imong character ba na magkaroon Taurus, no? Today, Taurus, because this is night, pag tonight pa ni, huwag niyang gabi tonight ni, karoon today lang dyan siya. Naakay mga brand new thought karon will present itself to you. So you will most likely act in the right way. Wow, bongga. So take care na to accept lang it too quickly para walay problema sa imong karira. Sa imong panglawas magron Taurus, you clearly enjoy making plans karong adlaw, even if your plans frequently altered. So di man kaayo, so okay na. To add diversity, sumaligo jud ka sa dagat para mo dive. Diversity. Og syempre, and planning to your life. Wow, bungga man ka. Or you have to ask a friend to be your meal planning partner para walay problema, di ba? For the next few weeks. Wow, bungga man, di ba? Planning officer, pangita si Juan. Sila planning officer. Sir Carlo dahil. Easy. Hello, Sir Carlo Magno. Good morning. Di ba? Si Geraldine. Merry Christmas, Sir Magno. Carlo. Pitsa lang. Di ba? Siyempre. Niya nato regulator. Para sa mga pinasal ka ng Taurus, no? Contrary to popular assumption karon, retrograde karon is not, dili kayo mayo imong financial karon. So na yung mga unfavorable stance karon, bantay lang jud ka sa imong relasyon. Ay Ginoo ko. So avoid lang sa mga extra expenses, avoid overspending para wala problema, Taurus. Don't worry Taurus. Daghang nagsurosoroy ng mga bumboy. Uy, mga gwapo naman na sila doon. Ginoo ko mo ako. Akong lucky, Bombay man. Chẳng yan, dyanan. So, di ba? Nasa ko rin. Yung macho. Yung ko rin. Siguro, ha?
Gemini. Gemini, karon na butterflies in your stomach today are a reminder of rest that you are worth taking, ha? So let go of familiar and learn to embrace the unknown. So only then it is possible to grow and learn lang. Patay na ka, Gemini. Patay sa iyong pagkaon, ha? Para sa imong gugma karon, Gemini, today is going to a day of laughter and happiness. Wow, bungga nindot ka. So expect to spend a joyous day with your family. So you will likely deepen your bonding with your siblings today. Wow! Bongga, so okay lang ang imong gugma karon, Gemini. Para sa imong character ba na karon? Hay ginuko your kadto mga Gemini karon nga nag-holding a government job. May get the transfer that you have been hoping for. So maka-transfer na ka. Ayaw, uy, wala pa yung SRI. So the efforts taken on your personal front will yield excellent result. Oh, okay day. Para sa imong palawas sa mga Gemini, in terms of health karon, sa imong panglawas karon, today there may be problems like heaviness in the chest. Wow, sa imong chest na. Oh, baka mamakana a burning sensation, di ba? Nosy. Wow, nosy. Katong kanta, nosy balasi. Sino? Dilumaon. Dapat you have to consult your doctor immediately, ha, Gemini. So try massage lang as if the body has the ability to retain the restricted energy and extremely, wow, bungga. Pa yung pinansal ka ron. Hoy, gano'n kanindot na wala problema. Dito magdangalangan sa imong financial, Gemini, kay your finances, your financial will be better karong adlaw. Okay, so naka-chance a new source of income will be found. Wow! Mabungga-bungga man pagbungga. Cancer! Oy, Cancer! Cancer. Oy, karon the core work karon. The core work for today is to strengthen your inner chakras. Inner chakras. What? Chakras, katong chaka kay gagnaong, chaka kay chaka. Para to make kusog-kusog, to strengthen them, work on enriching your roots of indulging in yoga, tai chi, or dance. Wow! Banta-banta na yung Cancer. Sa imong gugmagalong Cancer, na ginoko, na yung mga pait nga pagbati karon. Pait ang palaya karon, ang palapabait mag-increase na karon. Mag-increase in your relation with your partner karong adlaw. So, na-adjoy chance that the partner will behave rudely. Murag dili kayo maayo. So, don't lose hope lang. As this will improve, don't give it into feelings of anger. Ha? Bata? So, dapat ikaw, Cancer, you have to maintain peace at home. Ayaw ka pagdala og karne. Dapat isla kay peace at home. So don't bring any overstress and tension karon sa imong professional life lang. Para sa imong character ba karon, katong mga Cancer nga nag-working on a business partnership can expect an increase in work. So employed people can expect to get full support from the higher officials. So ang mga estudyante gani need to be more focused today on your studies. Sign of clearance. Kay all of your hard work may pay off karong adlaw, but you must be patient and wait lang. Para sa imong palawas sa mga Cancer, no? Karong adlaw na stress, ay Ginoo ko mabuang ko bayot stress karon sa imong batay-batay, ha. But don't bring it back home because it may impact your health negatively. So try lang to strike a balance between work and personal life lang. To stay healthy mentally and physically. So spend time doing your yoga and get involved in a fitness program. Wow, bongga. Sa imong pinasa karon, nindot po na, this is a good day to invest in a business karon, Cancer. So don't let go of a potential to growth in the coming your way. So you are proactive karon, and proactive mentally keeps you on top of everything right now. So kung financial, wala problema, Cancer. So na itong first set sa atong kapalaran karong adlaw, ang unang set nga mapas mo. Kaya nga silo ang unang nito Regine, awo, di ba? Happy lang Og siyempre, good morning, buenos dias. Good morning, Dr. Nonito Gonzalez and your family.
Oh, correct. Oh, happy morning lang, sir. Og salamat kayo sa advance nga pizza nga mo ipadala ugma. Mabuang kumayot ana sa correct, oh, di ba? Oh. Nagdala ako ng maraming ilaw. Wow, sosyal. Oh, nagda siyang daghang suga para mo hayag. Oh, nagdala ako ng maraming ilaw. Pero nagkakalabuan pa rin tayo. Oh, gugma pa more. Oh, di ba? Oh, may paning uban diri. Oh, di ba? Oh. May pa diri, Sir Lando. Masarap pa sa piling ng buhangin, di ba? Oh, tinuod yun na. Oh, masarap talaga. Oh, masarap talaga sa piling ng buhangin kaysa ugali mong mahangin. Alam ko rin ito ng ilamba, ibunan, ilabiyog, Regine. Marino News FM. Live broadcasting from ZSCMST Campus, Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Dapat kalami kayo. Oy, Sir Lando, na problema jud ko unsa akong regalo nimo, Sir Lando. Ay sus, Ginoo ko. Ay problema, posta ng imong pag-ibig. Kung sa imong gugmay hatag nako, Ginoo ko marapil. Mara ganina. Oh, di ba wala sus dinagdagan mi istorya oy, Ginoo ko mo. Ug mo hatag magani mo hatag wala, joke lang, istorya lang to. Napo diri Napo din nag-text nako. Dili man gani magkasilig sa inyo ang balay, magapil-apil pa kayo ka ng tupad, garap ka. Kudyawan po tali mo, di ba? Og nabay planong uban sa layo pa ang Pasko, layo pa ang New Year, no nabay plano kayo, Ginoo ko. Kay dili jud ka tao kung dili ka kagala karong long weekend. Wow, di ba? Oh, di ba? Advance na nga, December 28, Saturday, 29, Sunday, Monday, holiday, Rizal Day, di ba? 31, last day. Wow, sa Ginoo ko. Ginoo ko, 1, 2, 3. Tinuring kitang kaibigan, tol. Oh my God, nasa Imang lakwat siya ta, samtang boy pa makalakamalingan pa. Samtang makalakad pa, pasyal ang pasyal. Uy, sana all. Nangyong akong balik kong kanina, samtang buhay pa, gala ng gala. Hindi yung kaluluwa ka na, doon ka pa gala ng gala. Ginoo ko, mabuang ko ba yun? Mas ano siya, dyan mapi-happy lang dyan. O ganyan na itong second set. Sa itong kapalaran ka ng adlawa. Para mawala na inyong gala ng gala. Abuan mo doon. Tanawa, may paning isa, gala ng gala. Di ba na sa... Uy, sana all. Sana all. Di ba? Leo, ay sa katulog daw, hardworking sa katulog sa office. Oy, karon na yung mga dinot kadagang kayo, plenty of fuel karon for your fire, Leo. And your area of influence is nearly limitless lang jud ka. So I don't be shy. Don't be shy in any way. So attack its assignment karon with confidence. Dapat we have to believe that everything will work out in your favor lang jud. Wow, bongga mga Leo. Sa imong gumagaron Leo, no?
na yung mga current astral karon, mga stars, moon, and the moon, na yung mga alignment karon providing you with the opportunity to meet someone you like from afar for some time. Wow, afar, layo mo kayo, di ba? May gani afar. Dili afam, afar lang dyan. So all you needed was a chance to strike up with a conversation and to say something interesting so that they would remember you. Wow, bongga. Sa imong karagdaman na mo karon, karong adlaw ka na your capacity to adapt to a different murag disable do ani mo adapt, diba? Oh? To adapt to different situations and environments will be incredibly valuable karon Leo. So na yung mga majority of tao karon, majority of people karon will be stuck in traffic, but you'll be able to move freely. Willy. Among many people and many diverse thoughts lang. So you have to appreciate na ka and make use of this beautiful gift lang. Para sa imong palawas mo karon. This is an excellent time to focus on a specific health karon sa imong kanlayuha. So enhance your skin by drinking enough water lang throughout the day. Medyo dry ka ha, mga dehydrated niya ka. So develop your muscle tone with covert workouts. Di ba? At syempre, save your money. Di ba? O syempre, reward yourself with a peaceful holiday. Wow, bongga. Para sa imong pinasa karon Leo, no? Kanang imong professional and financial sector karon will heavily affected by syempre position sa mga astral karon. So medyo ay mong pressure lang sa imong decision karon. We've been trying to avoid lang for a long time. So it's time to get started lang, Leo. If you have always wanted to change occupations or do more research lang para walay problema sa imong financial, Leo. Virgo. Ay karang Virgo, Ginoo ko Virgo, mag-provide mo na adlaw Virgo na mga opportunity karon, opportunity to rekindle a relationship or reconnect with your inner self. Rekindle Virgo. Rekindle size 4-5 lang nasabot kando. Para sa iyo, para sa imong gugma karon Virgo, no? Na yung mga enerhiya karon nga mag-indicate mo you are contemplating severe issues karon sa imong relasyon. Bantay ka with someone. Perhaps you could work on a plan or a project with them. So allow to get to know the better because you are more involved lang dyan karon adlaw Virgo. So na yung mga constructive ideas karon, malagay magkatabang nimo to move faster and give you a tangible goal to strive for, Virgo. Para sa imong karagdaman na makaron, nakaidagang kayong enerhiya, a lot of energy karon swirling around these days karon Virgo. Nga ikaw, benefit ka of grounded energy if you choose to use it. So karon Virgo, you should drink more water lang jud. Di ba? So drink di ba, more water lang para sa imong panglawas sa paladi ka So eat homemade soups and salad made fresh with seasonal visit. Wow, bongga. Para sa imong karera karon, keep an eye out of irritable coworkers karon adlaw ha, Virgo ha. So na mga irritable karon matay ka. So in one of them is irritable ka. Ang one of them is your amo, imong boss. So it's possible that there's too much pressure to get things done. Okay, batay-batay na dyan kayo mong amo. Para sa imong pinisa ka ng Virgo. So pay attention lang ka sa imong mag-control mo anxiety rather than just the symptoms. Batay ka, sure, it's about money. Pero ang primary about issue with co-workers lang, Jojo. Ingat-ingat lang. So if someone is your employer, so the easiest, ang pinasayon nga method na to solve the problem is to stay kalma-kalma lang. Kalma and syempre collected, di ba? Collected even while you are not at work. So, ay, walay problema sa imong financial, Virgo. Libra. Wala kay ligo karon Libra. Uy, nibalik na tong Libra, taga-imidya, nibalik na ba to? Oy, Libra karon Libra, no? Nakay magkuhan, you can develop fantastic connection karon with the fine special place karon in your social life karon Libra. Happiness, objectives karon, and future ambitions lang. So, medyo maayo imong adlaw karon Libra. Sa imong gugma karon.
So when a romantic road, mudala kalimong a bad memory from your past, mana it may bring up with some terrible recollections karon in the present karon Libra. So it's likely that you have honed your diplomatic abilities karon over years by seeing your partners or seeing your parents or other family members fight. And you're able to apply them to your present romantic relationship. Para sa imong character ba nimo karon Libra, itry lang nimo karon to maintain good relationship with your boss kanong adlaw Libra ha. So avoid lang sa mga ibang avoid the feelings of arrogance and anger at work lang. No, bantay-bantay lang jud ka. Walay problema. Para sa imong panglawas nimo karon Libra, for those who are recurring issues kanong low blood pressure or migraines, ang problema will reduce kanong adlaw. So go to your doctor, do check up lang as required lang para walay problema, Libra. Sa imong pinansa karon Libra, a lot of hard work will required to overcome imong current financial situation karon. So expect the situation to improve after your efforts lang. So it will take time to find more avenues for income karon Libra. But something is on, it's okay. It's all right. Fight. Ha ha ka. Di ba nasa Libra? Pas mo sa aniro na. Kaon sa chocolate na Libra, pala ka mapas mo. Scorpio! Oy, Scorpio, kining wheel of fortune karon at your disposal is a subtle reminder that you are at the helm of your reality. So therefore, iring-iring iro na sao, be proactive when it comes to realizing your dreams. However, importante yun to step back and you have to allow things to proceed naturally lang jud para walay problema Scorpio. Para sa imong gugma karon, a good deal of loose ends will be tied up in the domestic front karong adlaw Scorpio. So na kay mahimamat meeting new people karon and seeing new places in a store for some. So taking time to give your relationship special attention, maunay maghatag nimo kakusog karon, strengthen it. Imo na yung ipalig-unon na nimo. So take advantage lang of this opportunity to begin a more loving phase in your relationship. Para sa imong character man karon, as long as you make a steady progress karon on a corporate ladder karon Scorpio, ang imong performance karon and consistency will enable you to advance in the company. So nay mga bag-o lang new jobs will be available for job seekers karong adlaw ha. Scorpio, kisa itong nangitag trabaho, so na mga available for job seekers adlaw. Bantay lang, there is no shortcuts or there are no shortcuts to success. As you are well aware. Bantay lang. Para sa imong panglawas mo kanang Scorpio, Scorpio, select about the food you eat ha. Manay maka-improve sa imong health. So today, be picky lang. Para walay problema. Kay medyo para to revitalize with your friends, take a break or hard work. Breakfast with oatmeal is a terrific way to center yourself lang. Wow, di ba? Oats balance the urge to be extreme. Di ba? Wow, oats. I love, Scorpio, I love your oats. Masarap mo tol. Scorpio, you have to eat oats, ha? Me, I ate oats last night. Lamig kayang oatmeal. Di ba? Di ba? Lamig kaya. Kaya mga nasa cholesterol, sa imong diet, and good in your stomach. Di ba? So you have to take oats. Querigan? Mag-oats na. Oats me. Sana sa imong sa financial mo karon, it's likely that yan essential home will pass you through inheritance karon lawas Scorpio ha. So na mga property issues karon. Bantay-bantay ka ha, ingat-ingat lang. So it's possible to having a second thoughts karon regarding sa mga purchases karon of an expensive but essential item karon. Ay kabala ka kay ang good returns can be expected from stocks and speculation. So mga naman atong second set sa atong kapanagon si Leo, Virgo, si Libra, at si Scorpio. Ang ikaduhang set
nga mapas mo. Kay nga no, yung tuo, mirisi mo. Tutuan ang kuhan, matabantay na dyan ka. Ay, wala ba Scorpio, ha? Napadari, di ba? Ano pang joke ang alam mo? Di ba? Ay, di ko, ay, garapong ka. Ginapon na ng text Sir Lando, ano pang joke ang alam mo bukod sa mukha mo? Colorit, ay, garapong ka. Ano lang joke ka? Di ba? May pala ako. Hello, Peji Amokal from Thailand. You know, the world. Ay, abuang kumayot, di ba? Alas syagit na. Regine. Sisin na. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Sige, pagkalamidjod kayo. Ano sa Oy, on board ko sa radyo. Text lang. Nadya ulit man. Uy, nagyaw-yaw diri, Hanggang maning si auntie, nag-text na ako nga na parcel. Giato na ko kay kuaw na ako. Wala gihatag kay i-deliver das balay. Kujawan tani, di ba, mabuang ko bayot, Napa din, salamat so kayo, di ba? Salamat so kayo, muntik na Sir, salamat so kayo, sir. Muntik na talaga akong nakaipon. Pero, muntik na akong nakaipon, sir. Buti na lang, nagasto ko agad. Kuya Juan, nasa correct, happy lang. Uy, lamina julikaon. Mabuang ko bayot, correct, siya, ba? Sa mukha ni mga kwan, ginang nakoy, onboard ko sa radyo, kulirit, bantay na. Siyempre naman ikaw, President John, passport, wow, night, sila mga spicy of seafoods. Dalang ang 093640400314 na lechon packages na basta Prince Lechon tilawi lang jo, di ba? Siyempre for catering event function kami nakapas ka lulong, ha? Di ba? Barcode Restaurant, Barcode Grill and Restaurant. Dalang ang 0905389975. Siyempre AAJ Construct, salamat po kayo, Sir Manny Virar, Mama Riz Virar, salamat po kayo. Nasa nalagang ko, ingat lang. Siyempre, ano ang atong? Third set sa itong palarang na adlaw, di ba, wow, di ba, pang ganito po kayo, di ba, ang ipaabot sa itong mga subi, ang ilang kapalaran po kayo. Siyempre, diba, happy lang. Siyempre, diya sa NFN Libertines Club, ikaw sa Sir Bacolod, diba? Siyempre, diya sa Lonsonan Tennis Club, ang DPWH, diba, happy morning, Merry Christmas in advance. Sir Kim Atenalo, good morning, diba, Sir Bobot Cristobal, Sir Lee Marabella, good morning, Sir To George, sa lang members diya sa Lonsonan Tennis Club, sa NFN Tennis Club, sa DPWH, wow, Sagittarius! Sagittarius, so glorified karon is the road less traveled ka, Sagittarius. It doesn't mean nga it's any easier karon. So ay lang kadlok mga tubag, don't be afraid to face your fears. Face your fears, imong naong pangit, face your fears. Dapat yung embrace the present and dive in. Sa imong gubas, Sagittarius, expect to enjoy a family celebration kanang adlaw, ha? Some of you may choose to spend a weekend with a friend or a family member.
who lives everywhere. Wow. So, ang imong partner karon, moodiness karon, may affect sa imong mood as well. So, if things are not working out, remember nga something better seems to be on the way. Wow, sa imong character ba mo karon, Sagittarius? With a very little effort, karon students who are behind will able to catch up today. Wow, bunga masyadyanting up. So, katong mga professional, you are like to make slow progress karon, but you'll have to chance to shine, Sagittarius. Sa imong panglawas sa imong karon, regular exercise could be beneficial to your health, karon, Sagittarius. So maintain lang your diet, maintain your health. If you engage in any harsh activities karon, you might rest, injure yourself. Ayaw lang dyan pala ba? Pantay, warning lang. Para sa imong pinasya karon, property related documents karon may present to you kanong adlaw, Sagittarius. Despite so planning your expenditure, things may not work out the way you expected, Sagittarius. Today might also turn to your friend and online source for sound financial advice for long-term success lang, Sagittarius. Capricorn. Capricorn, karoon na yung mga challenging aspect karoon between you and sa mga astral karoon na. So na yung mga unpredictable karoon adlaw that occurs today. So, Capricorn, may elicit conflicting emotions. So, itry nimo lang to reconcile your desire para i-harmonize nimo. Harmonize with your need for independence. Harmonize! So, kung wala kay spaghetti, mag-harmonize ka karon pa. Pasensya na, Capricorn. Hamon dayoy, hamon, dili harmonize. Sa imong gugma karon, because you take everything you do seriously karon for washing the dishes to your love life. Kanong adlaw na mga planetary alignment karon nga mag-indicate nimo karon that you want to formalize an affair. Informal until now. So ikaw, you clearly enjoyed each other's company in the past, and now it's a time to formalize your relationship. Di ba? Di ba? Formalize your relationship. Ay, laida to, formalin man to, formalin. Formalin dito sa formalin sa Okay, para sa imong sa imong career karon, it's entirely up to get word of your talent out karong adlaw, Capricorn. So if you normally work alone, make sure nga inyong clients or customer are aware lang jud. So if you work for a company, make sure nga ang communication channels are open. Para sa imong panglawas mo karon, you must safeguard your heart from high cholesterol karon. So kung dili safeguard, na palmolive soap to safeguard. Pagbantay-bantay ka sa imong cholesterol karon, ha, Capricorn. Avoid lang sa mga saturated fat. Di ba? Encourage the liver to produce LDL. LDL cholesterol. Bantay-bantay yung ka. Para sa imong financial karon, a sudden gain profits karon adlaw may feel like a windfall karon adlaw, Capricorn, but it's really your own hand-earned money. So walay problema sa imo. We have the pleasant feelings. We get a $10 bill in your pocket. Anawa, Capricorn, kung nabay $10. Ay, nag-text Capricorn, dili man $10, mamilanding 10 pesos naman yun. Okay. So, Aquarius, no, maybe, relax karon, you will relax, unwind, and enjoy yourself karong adlaw. So, ang imong personal appeal kung na strong karong adlaw, and honesty and willingness to your vulnerable will promote partner. Wabungga, nindot kayo mong adlaw, Aquarius. Sa imong gugma karon, na yung mga enerhiya nga nagsuggest that you should take your love life seriously for a change. Wala serious kay Pasko na, serious. So, you spend a lot of time joking about and treating everything as if one big adventure lang dyan. Wow. Para sa imong karir, ha? So, instead of staying on the safe and narrow road karon, now's the time to take rest and pursue what you really want to do with your life. So, you are trapped in a bizarre puzzle karon, but it won't be for so long. So, enjoy lang jud sa imo karon. Para sa imo panglawas karon,
your gregarious, wow, gregarious nature man jud oh. Murag si Anton Gregorio, di ba so? And charm are increased kanong adlaw Aquarius. So you have to encourage you to interact with the people that matter to you. So kaning these ties, butais, takongs, and palwa will make you feel more supported in your life and more tuned in your body lang. Para sa imong financial karon, oy karon pa sa wala ginoko doon to save money is to money sa days, but you have to push yourself on others lang. So you're tightening your fist and gritting your teeth today to refrain from reaching for your wallet. Di ba? Avoid tight budget, Aquarius sa. Ayaw patakaw ano. So ayaw lang dyan i-underestimate the importance of your family financial future. Correct. Ayaw pataka o gasto para walay problema. Hoy Pisces! Our biggest teacher karon Pisces no, ikaw ron is pain. Na kay mga kasakit karon. And your journey bears witness on how unsa kalisod ang mga pagtulunan karon that can be transformative lang. So sa imong gugma karon Pisces, so when you go to an extra mile for someone else to you, close to you, you're like to be richly rewarded. So naay fulfillment in a relationship, but it's likely to be immense for those Pisces natives who are in love. Wow, bongga man. Sa mga single nga Pisces, kanang tao nga imong ginadanggo karon are not far away. All you have to do is to make an effort lang to look for them. Tuwas Pueblo Pisces, pakita dito. Sa imong karera, karon wow ginoko the day is to keep a level ahead. Simply write it out until things settle down na jud Pisces, as it's only the temporary phase lang. So for students, ay salamat busog kay ko. Na top multinational companies karon I'd like to recruit you on a campus karong adlaw. So this will be good for you socially, but it may be challenge you at work. So don't rush lang, don't ipagdadali to resolve major issues lang Pisces ha. Para sa imong panglawas karon, na kay mga ailment karon, kasakit karon, nagbother kanimo kan Pisces, nga don't worry, it will be cured for good today. So manay maka-improve sa imong mental health karon. So do meditate lang for stress removal kandawa. So make your health objectives a group effort lang. Wow, both practical and exciting lang. Sa imong financial karon, ay ginoko, we are contemplating buying a home. What? Or a vehicle. So we're able to do so na. You'll meet a person today whose guidance will help you makakuha ni mo mga financial goals. So they will benefit you in the long run. So ready na ka to open up your financial calendar kung if lang you're willing to accomplish something sa imo, ito spar of the moment. So manato kapalan kanong adlaw atong kapalan din siya tambal og di siya pwedeng gamitong tambal sa unsa man klase nga sakit. Insult your symptoms, get your test and transaction slip. Thank you for banking with us. So ayaw natin ka sa mga horoscope kay Ginoo ko. Mutuo ka, pasmudyo ka, nasa kinabuhi. Wow. Wala no ba, nangaulat sila. Ato nang ilampay, love you ang mga lamian nga musika para lami kay ihungit. Lami naglitsyon. Ang mga beef colma diya sa barko. Hala, pakpak. Regine! Marino News FM. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Ay, ginoko, ikaw na doon lamig kayo. Wow! Atong hearing karon, nabutom na George. Wow! 4, 5, 6, og 7, 7, 1. Wow! Congratulations! One daw lang oras. So, tingnan niyo ito lang ito dito. Ang tingin tayo. Ito daw gina pa. Og service salamat sa mga broadcast operation supervisor. Wala si Mr. Naposor. Among station manager walaing ang matrabaho butan ko gigan. Guapito, Dr. Wayne Valentida. Hi.
Siyempre ang mga broadcast technician mula yung si Mr. Ruben Q. Pajardo. So manaman ito magandang adlaw, no? Ang sabaat kanginan at ipagkatawas kawanangan. Wala ay sa Lanong Bisaya, the one. Sa atong programa Katuknan Primalawan. Ang gitik-gitik pa siya ang Lanong Bisaya. Dito dyan sa sikat ng estasyon. Nagkusong ng estasyon. Wala ang 106.7. Marino News FM. God bless us all. Mwah, mwah, chup, chup. Make some noise!